Depresija, 15 zanimljivih činjenica koje niste znali. Činjenica broj 1. 350 miliona ljudi svih životnih doba širom sveta pate od depresije. Činjenica broj 2. Žene su 2 puta više podložnije depresiji od muškaraca. Činjenica broj 3. Depresija čini da sanjate 3-4 puta više nego što bi to inače činili. Činjenica broj 4. Ozbiljna depresija može učiniti da više biološki starite tako što ubrzava proces starenja u vašim ćelijama. Činjenica broj 5. Istraživanja su pokazala da komedijaši i smiješni ljudi obično duplo više pate od depresije nego što je to slučaj kod prosječnih osoba. Činjenica broj 6. Ljudi danas 10 puta više pate od depresije nego što je to bio slučaj 1945. godine. Činjenica broj 7. Prema studiji, ljudi koji provode dosta vremena na internetu imaju tendenciju da budu depresivniji i mentalno nestabilni. Činjenica broj 8. Island je jedina zemlja koja ima najveću stopu korišćenja antidepresiva na planeti. Činjenica broj 9. Slonovi i šimpanze mogu pokazati elemente ponašanja slične posttraumatskom stresu i depresiji. Činjenica broj 10. Jedna od 5 osoba u Francuskoj je iskusila depresiju, što Francusku čini najdepresivnijom državom na planeti. Činjenica broj 11. Kao lek za depresiju Sigmund Freud je predlagao kokain. Činjenica broj 12. Umereno vežbanje ne samo da leči, već i sprečava epizode depresije dugoročno. Činjenica broj 13. U Belgiji ljudi sa bipolarnim poremećajem, depresijom i ostalim mentalnim poremećajima mogu tražiti eutanaziju. Činjenica broj 14. Žene koje koriste hormonalnu formu kontracepcije imaju veću verovatnoću da budu depresivne. Činjenica broj 15. Neki korisnici antidepresiva Klonipramin su doživjeli čudne nuspojave u vidu doživljavanja orgazma nakon zevanja. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.